الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والدلالات، لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، المبني على الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وحكايات. أربي درس بأصول ستة، أمبل الأصل الرابع لسلنا نكون أدامنا نامدفا من دوني ni ayolemana mogo bolo kuno anye do fola biya anya tayoro misar al-ilm wal fiqh inda ba'd al-mutaakhirin huwa al-bid'a wa dalalat. Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab ko doni labana ani famu mogo laban do fe ko de bid'a o de fili doni nyuma doni yere haqiqa munye doni nyuma e minye famu nyuma e minye o labana mo laban do bolo ulu jatela o de bid'a o de fili li'annahum tarakul ilma sahih al-mabni ala al-kitabi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Parce que ulu ye doni sahale uyo to doni mi na jolembe qur'ana ka ni sunna chiden ka sunna o yo doni do to وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وحكاياته. دوني لبنا ولبلو جمانا كرساكوتي أني كبارو فدرو ككما ولا سجي كقولهم قوموا ككما إن القبر الفلاني ينفع من كذا وبافو كن كبر مسنا أبنين نفس مغما وإن البقعة الفلانية أرى فيها فلان في المنام كذا نيرو مسنا كرساي أي شغلة نكتم نفس مسنا يشغلة نيرو مسنا لا ودي يولوك الدوني لوك الدولي تايورو مانا مغلبا دوكيرا ولوك الدولي تايورو دولي تايورو أنو كدوني الجمعية كبرو فلانا نكبرو فلانا كم مغوكوتي ube ni yoro fulana karasa sugura kwa ni yoro fulana la haja ilmu haulai ni mogo ka doni keraninde au yabu hasuna ana al ahadith al mawduat ube soga shige ka fese ka hadisa galonde nyini hadisa dilale wa hadisa munun dilala ka dachiden ka mufo ulube sogalike ka bo hadisa udela والمخبورة التي قدرها أهل العلم أني حديثا منو ندوني كبغاو يو كي حديثا منو نو يو افغاكو بوي كسو دوكو نو يا حديثا منو بوي تو دوني كبغاو نمو يا حديثا منو توي ولوبو تو حديثا سوغو دي كولوبو وبينوا أنها مكجوبة ندوني كبغاو يا يراكو حديثا سوغو ينغالون دي فتجد المقرفين إذا قرفت مغوصرو يجعلونها شهيهة وبوتوها ساسوكو كهدسا سالوني ويجينون لها أسانيدا وبسندو دو مشري وهدسيني ويرميمونها وبي أبري وهدسا سوكو وباني كبري ويقولون هذه الاحاديث صحيحه وبفنون حديث سهلين ويتركون الاحاديث صحيحه وبحديث سهلون الوارده في البخاري ومسلم وسنن الاربع. حديث مناسبه البخاري كنا مسلم اني كتاب السنه كتاب الناني والمثانيد المعتبره اني كتاب سند لمن جاتم بوكا يتركونها يبو كتاب سقوط
لأنها ليست في صلاحهم باسكو او كتاب سوغو تولو كما كوني يزيب وجبر أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما ni wajibilen do tiya ani galo an ku bonyogonya ku faranfalsha ka bonyogonna amma ija qulta bainahuma fa hada huwa talbis wal qiss wa tadlis ala nas me tiya ani galo nu nyagambira o yajjan fande ani ka ko nyagambe hada madaw mbolo li'annahu yukhalifu ma hum alayhi parce que obe ya fi abi fi sosolu de munka فالعلم الذي أسن الله عليه ولا أهله دون مي ني ألا يتنو كدنك وتنو ومداه ني ألا يدون من فنتنو شار عندهم الجهلاء ودون شغل لبنا ولف الجاهلية ومن تفوه به أي تكلم به ني مغمن كمنا ودون شغل فهو مجنون وفي أي فاتود لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يخير ما عليه الناس parce que ulu ga fode ko doni minni ala ya farda yanka ko o doni be hada ma don be min ka bu yele maka bu akade wa yukhayyiru dina abaina wa jidadina ko o doni shugu o bo an fa'u ka dina yele made ba mo ko dina yele made mana ni bidiya mo munun be na jiya labayina doni yere haqiqani doni nyuma ulu be ba odema o ba fo doni shugu ko hada madon bin minka abu mugo yelema kabu taka abe aya an fauka dina yelema mbolo aban mo ka dina yelema mbolo man sannafa fi tahzir min ilmi nafi min ilmi nafi ni mugo min kitabu walahi na be mugo bali kabo doni nafamama wa madahli ilmu al majmum doni la gosile ayotanu wa nasarahu fi nas ayo kitabu chari mugo ni nyogon jefana yaquluna anhu وبافو كابو تجمع هذا هو الفقيه وبافو نندي موفى ملني معنا مغلبهم بلو مغمم بكتابو دلا دوني نفما كمغبلي كمغفتنا كبو دوني نفنما دوني نفماما دوني نفما دوني من دوني لغسلي نابو تنو na yo ke kitabu ka chari mogoni nyogonche ubafu ko de faqih haja huwa al-alim ubafu ko de doni ke bagay amma mani nasara ilmu sahih min mu'min doni sahale niyo de chari yaquluna anhu haja la yuslihu wa haja jahilu ubafu وباكي كم من فون ننتنيا نوغتنا ايه جاهلي دي وهاجا يريد ان يفرق بين الناس وهاجا يفرق الناس نمدو مغون نمبال لا نينك مغود فرافرا إنا نريد تجميع لا نريد تفريق أم فنما كوبي فرنجون كاد لبي أما كوتي فرافرا للا مغون منون بدوني سهلي أني دوني نيما نوغو تشاري كوفو مغو يبي مغو لبن منون بي جاتو منا منا كو إباكي كم منك ko a sahalente ko e jahili de ko e ba fe ka mo fara de ko be mako be fara nyon ka de la amma ko to fara fara la ay tajmiun walau ala batili mana an ka fara nyon ka do har ni galonde am be galonde kan ka fara nyon ka Allah nyini yo ode am bode nyini wala nuridu tafriq alladhi fihi tamyiz al-haqq min al-batil aw ta fara fara li fe fara mi femmi ni ka tiyanin galon mi nanya bonyo na beke sababu kan fara antofe wa tamiju tawidu min alqabis min nyumani juguma ka bonyo na antofe wa hada muhalu shawsalu fawjan ko yo ko de ko tisaka to fa innahu la yahsulu al-istima' ala al-batil mu'minun bin kuma sugo fo ko awun ba fe an ka fara nyogon kade min ka tiyani galon ko ebo obonyona ebe nyuman ni juma ni ko ibo obonyona oban farade an ba fe doron ka fara nyogon ka de doro ako te saka to mo be saka fara nyogon ka galon ka chugodi wa inna ma yahsulu al-istima' wala li haqqi fara nyogon ka be saka to cinya de ka wada ta ko baitul kala ko ijma al-jurhu uruma ala al-fasadi tubayyana fihi ihmal at-tabib ko baitul kala ko minye ewa joli ni joli furake banaka chialika ko obe munyira obe o dogotoro no furali kala defo de yira anaka faratu mana nyire ba fanka tale kono chogomi
ka fo joli tese ka mo atese ka sumaya nenka joli tese ka sumaya nenka o tali de fule ni nye baitu inna mana faranyo ka tese ka ke galonga ni joli tese ka ya sumaya nenka chogo mide faranyo ka pana tese ka ke galonga o chogo de la donc ni nye lesri nani nae anya telia abaka haketo anya fo chogo minini ndere so be wakati nyuma mbu bolo nafaka boko sobe الأصل الخامس لسر دورنا بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفرقه بينهم وبين المتسبحين بهم أقول لسر دورنا يموني شيخ محمد بن وهاب كل لسر دورنا يموني كو علي أكول جو بانجي ni lesir faaw ni lesir mufihum jidda ko ala ya kawali jo bange وتفرقه بينهم وبين المتسبحين بهم من الأعداء كو ألا فرنفان شالي كيفنا كو ألا كوليجو أني مغمونون بو يربون كو نيغوني ألا كوليجو لا كبو ألا كجو لا كو ألا يفرنفانا أيها يفرا كبو نيغونا ما نالا يا كوليجو بانجي مغمونون يربون كو نيغوني ألا كوليجو لا ألا كجو منون يربون كو نيغوني ألا كوليجو لا ala ya aka waliju ana aka jugu ani munafiqun ala yulu fana bonyogona aka waliju ana aka jugu almunafiqina wal fujjar mun ya munafiqun ya ani fajiru ala ka jugu munafiqun fajiru ni ala ka waliju ala yufaraka bonyogona wa yakfi fi hadha ayatu min surati ali imran Sheikh Muhammad ibn Wahhab bina aya sabafuye wa aya sabani e bafe ka alaka waliju ni shetane ka waliju bonyo nata waya sabala ni ba fe ka alaka waliju do alaka waliju ye donye dugu koloka ta waya sabat jate mina dure ku kala ube fo sarafu kono ako aya yo bange aya kono min surati ali imran wa hiya qawluhu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah alako nabe alafe ala nabe alafe ayettugu ne ciiden ko ala baw kanu donc ala ka waliju taman sefule ala ka waliju abe ala kanu de mogo te ala fe o te ala ka waliju ala ka waliju be ala kanu de kele fulanna ni be ka fe ka ala ka waliju ka taman se do abe tugu ciiden ko de mogo te ciiden ka sunna kono ate tugu ciiden ka tasira la no ko awma ko alaye waliju ube mogo ko waliju do ngalo taman se fula ne aya kono alaka waliju tamanse abe ala fe ala ba fe fulanna alaka waliju tamanse ayun kono abe tugu ciden kode wa ayatu fi surati al-maida ni ba fe ka alaka waliju do ko aya fulanna aya do be surati al-maida fana kono ta o fana kala wa huwa qawluhu ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum ako aya fulana suratul maida kun ala ko mu'minun ni mu'min murtila kaboy ka dinala ni ala benani mu'oye mu'minun be ala fe ala bufe donc ataman se fulana fule ni fana ye kanu inde fo ala ka walijun abe ala kanu de ala ba kanu wa ayatu fi yunus ni ba fe ka ala ka waliju do ala ka waliju jonye aya do be suratul ala aka waliju bange سورة يونس فنقنو وهي قوله وهي ألك كمي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس كنا لا يكولي جبانge ألا كوكو ألا كولي جو كسرنيا تويه بسكاسي تويه كم جوندو من اللي من يرى وبسرا لني donc ni ba fe kala kawali judo mu'mini de do ala nya sirnya baka ni mu'min tawhid tikite mu'minite ate sira lanye o tala ka wali juwe ala ko wali juwe mu'mini ala nya sirnya baka o be suratu yunus kataya fulal labanna ako tumame alaye akawali jub banga qur'ana konote summa sara li amru inda aksar man yudayil ilma wa kufe ko labanna mugo chaman be doni wole kata yere ma ko labana wolo bolo ka wolo jiko jonye wa annahu min hudatil khalqi aba yere wole fana ko dan fe wala mugo munun kandara alede do wa hufaju shar'i aba yere wole fana ko lude sariya kurusi bagai
ulu tara ulu yewoliju ke munya ulu tara mufe ila anna awliya la budda fihim min tarki tibai rusuli awa ulu fe nimbe bangalen ko sala woliju bangaya ka qur'ana kono akuk me mogo chama ko labana ulu fe mun be doni wala kata yerema ulu yere jatila danfin ka mogo kandale nya ulu de ulu yere ka jatila ulu de islamiya sharia kolosi ulu tara ko woliju ye jonye ko la budda ni ba fe ka ke woliju fo ta chide un tugo nyonya toede ibe chide un ka sira belade ka damana sira de kriye yire ibe chide un ka ewa tugo nyonya ibo toede o man tabi'ahum falaysa minhum ulu tugla mo bolo ni mo tugura chide un ko eto woliju la ni mo tugura chide un ko eto woliju la wala budda min tarikil jihadi ulu tugo bolo woliju ye jonye fana fo ka jihadu toede faman jahada falaysa minhum ni mogo ye jihadu ke eto woliju la eta ka alaka woliju itu ukono wala budda min tarkil iman ulu tigi bolo fana woliju ye jonye fo ka liman ya toede wa taqwa fo ka alanya saranya toede faman tahada bil iman wa taqwa falaysa minhum ni mogo min kera liman ya jonye ikera la sina baga ito konte woliju la nimbe ko fe Sheikh Muhammad ibn Wahab ko ya rabbana nisaluka li afwa wa li afiya akwanti da ala ande ewa iya fadil amba idili alaka yafa anil lafiya innaka shami'u du'a ala de du'a beme ni nyammatinu ye donc nan tara sarahu la sisa naam Sheikh Salih Fawzan ko haja aslu azim ni nyelle siri bere bade وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان من كفران فانشا ديما ألا كوليجو أني الشيطان كوليجو كولو فران فانشا كبونيونا من يلسر بلي بعد مو كان كالسر من كلايكا فامو جان كان كوقت اللباينا أبيكم الشيخ محمد بن وهاب بيننا مايا أنك جمانو دي كونوسيسا parce ألي فانا بيهولي لكي كتا توفيري ما وقت مي jiya tumbe ni la haladila ambe la halamin nare jiya tumbo la haladila tumami aben nin kuma ufo sa fawu jani ko akon ni yelle silipaye ka alaka woliju ani shaytani ko woliju ku faran fansha ka bonyogona le silipado li anna ahla al-batil saru yusammuna awliya ash-shaytan awliya Allah parce que tiya likela ulabana de sisa ulu be shaytani ka woliju de wole ko alaka woliju ciyali kelaw labana sisa ube setane ka waliju de wala kwala ka waliju hatta inna haja li amr altabasan ala an-nas funnin kun yagambira mo bolo walidhalika ninde koso sannafa shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykh al-islam ibn taymiyyah alaka nema ayat wala hilika kitaban nafian mufidan ayat kitabu wallahi kitabu min nafalendo faida bala سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فمسلم انتما يو كتابه ولا كفرا فانشا من بألك ولجو أن الشيطان كولجو نجوانشي أي كتابون تغوك النندي كتابون نفهما وقال الله تعالى لكم مسمين قرطة لنو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهجرون ألاكو قرآن كنا سورة يونس أكو ألك ولجو سرنيا تويه بسكاسي تكويه ثم بينه بقوله وكف ألا يكي ولجو بانجنا ككما كاني الذين آمنوا وكانوا يتقون أقول لك ولجو جوني منو مؤمنو درو واللي من يرى وسرنا عليه هؤلاء هم أولياء الله نونو دي لك ولجو مؤمن عليه سنيا بغا جمعوا بين الإيمان وبين التقوى واللي من يرى أن عليه سنيا فرنجونك بين العلم النافع والعمل الصالح ويدون النفمان بارنما ويفرنجونك ألك ولجي أودي ألك ولجي أيبين لمنيا أني علينا سرنيا أفر لنجونك أولا ألك ولجي دون النفما أني بارنما كلي أفر لنجونك أولا هؤلاء هم أولياء الله نونون دي تغيكو ألك ولجي ليس أولياء الله من خرج عن شرع الله وغير دين الله alaka walijute mugode mugumin bora alaka sharia kono mugumin alaka dina yelema wote alaka walijude wada ila ibadatul qubur wal adriha
مهم يمغو ولا كتا كبر بطوما ولا أدريها وفنا كبر دمي كبر أدريها أني كبر فرنفنشا من بي كبر من نسوب كبر كنودرو كبر مجو كوغو مجو على قوم مجو على وبافوما القبور قبرون ما ألي أدريها نو يسوج منك نو يسوج منك كوغو جو ولا وبافو دما ألي أدريها مغم نمبي مغم ولا كتا كبر جولين بطوليما أني كبر بطوليما هذا ولي شيطان ايه شيطانك ولي جود nko haran ka jamana kono ube do wala ko wala jo do wala bu dambe kata wala jo yama kaburu bato de buburo ube mo wala kata kaburu bato de ma kaburu munun dilala kadu kaburu munun madila ube mo wala kata lo bato le ma uba fo ko lo wala jo e nonu ne shaytanaka wala jo de walaysa wali huwa shahir wal kahinu wala jo te dabal kala yade mo mi ko abese dabalila abe kolon filike ninte wala jo ko wala khurafi ani kurafati tigi mana fredefu abe me ayale kam hakili na ka gira na kamiruna ite ta fando na fando ula kurafi ninde ninte saka ala ke ala ka wali juwe koy alladhi yujharu lin-nasi maqariqa shihriya mu'min nabi fondo kabako do bange korte dabalika kabako do abode bange mugo ka kabako ko do ke mugo nyekoro ka dabalike ka kabako ko do bange mugo nyekoro mugo min ka bara ninde ninte waliju wa yaqulu hadhihi karamatu na yo dabali sugu kabako dilano dabalike ko kabako sugu dia abafo fana ko nunu ye alaka bonyade wa hiya fil haqiqati maqariqa shaytaniyya kasoro shaytane be kabako ko munu nyira hada madawna doro o nyogona de fula bolo me alebo ulu de to ko ke karamai mahabbatullahi ya ajamu anwal ibadati alakanu bato yere ewa belebele ba bato yere noniya belebele ba ye alakanu de ka alakanu wa alamatu mahabbatullahi ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam bo alakanu fana katta mun so belebele ba de mujumae katugo ciiden ko alakanu ka alakanu wo yebbaton noniya belebele ba do de donc alakanu fana tagumance munye katugo ciiden ko falladhi la yutabbi rasul laysa waliyan lillahi mugo tettugo ciiden ko o talaka walijuwe wala yuhibbu Allah ati ala fe fana mugo te ciiden ka sunna kono itettugo ciiden ka sunna ko ni eko eye walijuwe ite walijuwe ni ko ebe alakanu bagatiye wa huwa al-mukharrifuna eye kurafati tugude wa haulai al-mukharrifuna nin kurafati tugu munu fulinye yaquluna ulubafo لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن تات رسول الله صلى الله عليه وسلم قرافاتي تقول بافوده كم مغوت سدك وليجي أبرا فيكبول تشيدن تقول نغنيالا فهم عندهم الولاية في الخروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفي وليجي مني يكبول تشيدن كسنة كنو قرافاتي تقول في وليجي جماني يكبول تشيدن كسنة كنو والإعتماد على القرافات والبداية min ye kurafatu ye ko munun te sika do haklila ani bidiyan foi ka shinshi ulude ka hajihi hiya alwilayati indahum ninde woli jiwaye ulufe hum yaquluna uluba futuni nahnu na'budu Allah li'annana nuhibbuhu nahnu na'budu Allah li'annana nuhibbuhu ubafu qulu bi alabato ko pasika ulube ala fede la na'budu khawfan min narihi wala tama fi jannatihi sufi chama ka bato chogo de fulen ne sufi chama ulu ka bato chogo munye kulu be ala bato kulu be ala kanu de ube ala bato kanu de kama kulu te ala bato nu be sira akata sumaye kulu te ala bato nu be tamake akari jannala wa inna ma na'buduhu li'annana nuhibbuhu ambe ala bato pasika ambe ala fede kulu be ala bato ni ala kanu ni ulu te ala bato nu be sira la kata suma ko ulu te ala bato nu tamake le ber jannala qurafatu nusufu kabato chogo de fulenye fa yuqalu lahum amba funnun tiguye tuhibbunahu ala tariqati man aw bi ala bato donc shiraka hal tuhibbunahu ala tariqati rasul sallallahu alaihi wasallam aw ala tariqati ghayrihi ya la aw bi alakanu ciden de ka shiraka ba ubi aba alakanu mogore de ka shiraka min ta cidenye لأنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم
parce que mogote ala fe mogo min te tugu ciden fe ete ala fe ete ala kanu bagay haja huwa al-fasilu bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan awa faran fanshi fule faragu fule ala ka waliju ani shaytan ka waliju difference fule ni ala ka waliji yoro abe ala kanu de abe tugu ciden ka sunna de ko shaytan ka waliji be yoro ad ala kanu bagate ate tugu ciden ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma rabbuna bi amrika shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم.